Okwakha isizwe silondoloza usiko lwethu. You are listening to Asakhaneni only on Salus FM 93.8. Sanibonani balaleli ku Asakhaneni Salus FM 93.8. Olibingelelayo ngowenu usisi Oksi uMadawu uMavodloza. Ngicela ngihamba lawo babingelele abalaleli. Sanibonani balaleli. Okhulumayo nguPhumuzi Moyo. uMamfundo. Salwanani balaleli, igama nguBerita, salamukela ku-Asakhaneni. Salibonani balaleli, igama nguRumbidza Indlovu, siyalamukela ku-Asakhaneni. Sanibonani balaleli. Okhulumayo Bahokwe. Siyalamukela uhlelo lwethu Asakhaneni. Siyabonga abalaleli bethu abathandekayo. Siyawabona ama-comment enu ayafika ngapha ku-inbox. Siyabonga ngokulalela uhlelo olusakhayo. Namhlanje sikhuluma ngento ebulala ithule. Into ebulala ithule sikhuluma ngesikwelede. Hayi isikwelede esincane. Kumbe ngithi hayi ukweboleka i-10 rand or $1 le-airtime. Sikhuluma ngezikwelede sibili lesiya esikwenza uphelelwe yibuthongo uvuke ngabo 3 tatakusa kungasaphefumuleki. Lesiya isikwelede bakithi esikwenza ucatshe lanxa ifoni yakho isiringa laphana uqala ubona ukuthi ngibani. Hayi ngaba i-private number vele awusayi-answer. Isikwelede lesana sikwenza ukuthi ivini nxa umuntu emzini esithi qoqa uhle utshela abantwana ukuthi hayi limtshela ukuthi angikho. Kumbe imoto emayo, kumbe igede elikhalayo uhle batshele ukuthi hayi mina angikho. Yebo, ngitsho ngoba kuliqiniso kuyenzakala khona lokho, siyakuthola kusenzakala. Singakhangela isikwelede sidabula imuli phakathi. Uthole ubaba lomama sebexabana la ekhaya, inkulumo zakhona zingasehli kahle. Ngitsho labantwana uthola sebehlala bechochobele ngoba kuyaliwa lapha ekhaya kubangwa izikwelede. Ngoba omunye umuntu la ekhaya uhambe wakweleta engayazisananga lomunye wakhe. Siyazibuza ke ukuthi kambe ngangingene njani kusikwelede lesi, njalo ngingaphuma njani. Ngizaqala ngogogo la. Gogo, njengesakhamizi udaba lwezikwelede lolu ulubona njani ku-community? Ngiyabonga Mavodlozi ithuba ongipha lona. Indaba yesikwelede indaba embi kakhulu. Kungcono ngibeke sibili ukuthi indaba embi. Isikwelede njengezakhamizi uthola izakhamizi zingasezwani, zingasawokhelani umlilo ngendaba yezikwelede. Isikwelede sidala ukuthi abantu ohlala labo bangakwethembi. Isikwelede sidala ukuthi emulini yakho futhi abantwana kumbe ngubaba ligcina lingasathembani. Isikwelede siyinto embi okunye okumangalisayo la kuzakhamizi, asiyonto enhle. Kodwa into ekhona esiphila nayo, kodwa ayisiyonto enhle. Siyabonga kuthiwa siphila phakathi kwezikwelede kodwa into embi kakhulu. Mama Mrs. Ndlovu, njengomdikhonikazi, amadikoni adlala indima enkulu kakhulu lapha e-church. Wena upha abantu lapha e-church esikubiza sisithi counseling. Ubancedisa kanjani abantu Mrs. Ndlovu e-church? Umuntu osephakathi kwezikwelede ungamncedisa njani, ungamkhansela njani umuntu ophakathi kwesikwelede?
Ngiyabonga Mabhodloza. Indaba yezikweleti leyi indaba enzima kakhulu. Esingabanga kwesinye isikhathi lokuthi umuntu angaze enkonzweni. Kumbe nxa ebuyile enkonzweni azizwe ingani nje kahlalisekanga. Futhi hayikhona ukuthi azizwe ngani uyabe engahlalisekanga. Yes. Abone nje ngani umhlaba wonke kumbe ibandla lonke liyakwazi ukubana ulesikweleti. Mina engingakutsho emuntwini oyabe lesikweleti, liyazi ukuthi iBhayibhili liyakutsho. Ungabala kuZaga ibhukwini likaZaga chapter 22 evesini lika 7. Ngesikhiwa ithi yona the borrower becomes a slave of the lender. Uyaba yisigqili somuntu obolekisayo. Yeah. Noma engatshongo lutho kwesinye isikhathi uzizwe wena njengomuntu obolekileyo usuchasisa ukuthi hayi ngiyakwazi engabuzanga lutho. Yazi ukuthi ebandleni mina i-advice engithanda kuyinika abantu yikubana nxa kuvuma asi-avoideni izikweleti Yes. kakhulu. iBhayibhili lithi njalo kuRomans chapter 13 verse 8 kuthiwa singagcini isikweleti, singahlalisi lezikweleti. Isikweleti simele sibe laso ngesokuthandana, hatshi lezezemali. Ngiyabonga. I think yikho engingakutsho. I-advice engayinika abantu ukuthi bakithi asiyekeleni ukuba yizigqili zalaba ababolekisayo. Njalo asihlaleni silesikweleti sodwa okuyisikweleti sothando. Ngike ngathi ngifunda kwelinye ibhuku lika-Ellen G. White. Uthi yena izikweleti asizi-avoideni ngendlela esinga-avoida ngayo i-smallpox. Ngiyabonga. Siyabonga mdikhonikazi, siyabonga. Bakithi kuthiwa ugcina usuba yisigqili salwa umuntu lanxa engakubuzanga lutho susithi hayi ngiyakwazi ngiyabuya. Liyabona umuntu wenkosi vele ubengekho khona lapho. Phumo. Kanti vele isikweleti siqala njani? Kungani abantu siwela ezikweletini? Ngiyabonga ithuba nginika lona. Hayi, izikweleti ziqala uthe ukhuluma laphana uthi awukhulumi ngesikweleti sedola esokuthenga i-airtime. Ziqala kancane kancane, uboleka ama-5 rand, uboleka ama-$2. Sibe silokhu sikhula. Kucina kuyinjwayelo ukuthi hayi ngiyaboleka. Ubusu siya uze ube usuboleka isikweleti esikhulu kakhulu. Esizagcina sesikukhathaza. Kusuka nje mbijana. Siyabonga. Silomuntu omutsha la namhle ehlelweni lethu uBerita. Berita uyavumelana yini losisiphumu lapho ukuthi kuqala kuyinto encane lina njengabantu abatsha lingena njani kanti ezikweletini? Umama uPhuma ukhulumile siluthi kuqala kancane ngoba umuntu ngiqala ngokuboleka kuyi-1 rand, ngimbalekele ngibone sethule, ngilethe-ke sokuyi-5 rand, ngimbalekele ukuthi $1, ngicine sengilezikweleti, sengingumuntu wezikweleti vele. Yeah. So labantu abethu abatsha bagcina bengena ezikweletini. Mrs. Ndlovu, njengomdikhonikazi echechi siyabafundisa yini abazalwane ngendaba zezimali? Ngiyabonga Mabhodloza. Yebo, ebandleni siyafundisa ngendaba zezimali. Kodwa ikakhulu engibona esigxile kukho kakhulu kusekukhipheni kwetshumi leminikelo. Ukufundisa abantu ngibona ngani kuncane kakhulu ukubana baphile impilo engela zikweleti. Sigxila kakhulu ekuthinini abantu abakhiphe okwetshumi leminikelo. Kodwa ke kwesinye isikhathi singananzeleli ukubana abantu baphila
besezikweredini. Mm. So kuqakathekile njengebandla ukubana nxa sikhuluma ngokwetshumi lemnikelo, sikhulume njalo ngebudgeting, sikhulume ngokuseva, sikhulume ngokuphila singekho ezikweredini, sikhulume ngokuthi nxa sispende esilakho. And then njengebandla asifundisenini ethiwa yi-practical wisdom emalungeni ebandla. Ngiyabonga. Siyabonga. Kuthiwa izikwelede ziba khona ngokuswela ukufundiswa. Okunye zidalwa yi-pressure. Hey, uthola ungasaphefumuli. Okunye zidalwa izinto lezi ezithiwa ama-emergencies. Yes, angikwazi ukuthi ngesindebele ngikubeke ngikuthini. Ya. Okunye yikungasuthiseki. Kungasuthiseki ngalokho engilakho. Bebe sebebuya ke labana ababolekisa izimali abathi bona bayenza ama-easy loans. Bakutshela ukuthi hayi abizala imali encane. Akhathazeki wena Berry. Ilokhuzeni yethu vele izala imali encane kakhulu. Izala imali encane, izala ama-5 rand, 5 rand, 5 rand. I-5 rand izagcina isi-10 rand. Igcine isiyi-20 rand, igcine isiyi-100 rand. Ya. Kambe abantu bengaphila njani sibili impilo ehlanzekileyo? Impilo ehlanzekileyo Phumu, engela zikwelede phakathi. Hayi, khonokhuyana oke kwakhulunywa ngomama ukuthi asenzeni ibudget, usebenzise olakho, usuthiseke ngalokho yikho khona. Nxa kuyikuthi vele ngithole i-100 rand, kangihle ngibudgete nge-100 rand yami, ngiphile nge-100 rand yami naleyana. Lanxa kweleda imali elingana inzuzo yakho ozayithola, ungadluleli ngale kwangikhona. Siyabonga. Ngadluleli ngale kwebudget yakho. Gogo, selike lezwa kumbe selike lababona yini abantu abangena phakathi kohlupho lolana ukuthi umuntu azafise lokuzibulala ngenxa yokuthi kasakwanisi ukubhadala isikweleti somuntu mbese bank? Yeni, isikwelede nasengike ngabona sibili umuntu eboleke isikwelede esikhulu esithi uyayenza ibhizinesi ngemali leyana. Ibhizinesi into ethi kwesinye isikhathi ivume, kwesinye isikhathi iyale. Usuthola ukuthi umuntu lwana asithi uhambe kumbe waboleka imali engange 10,000 US. Ekhangelela ukuthi uzakwenza ibhizinesi lakhe livume. Ibhizinesi lelana lingaze lavuma. La lepsibili atheni alwisa thola ukuthi liyalile khona ukuthi kumbe likhiphe ihalf yemali leyana. Asithi imali leyana isivumelwano sayo sithi sona kumbe kuthiwe izala 10% plus yona sisiba imali eningi. Umuntu lwana uthole eselohlupho sibilo lokuthi kasalali. Uselohlupho lokuthi ifoni yakhe sihlala icitshiwe. Nxa engulwana umuntu ohamba ngemota segadi imchofa, esesaba ukuthi ahambe ngemota ngoba uzabonakala. Izindawo abekade ejwayele ukuhamba kizo kasayi kizo ngoba uyakwazi ukuthi abantu labana bazamdinga ezindaweni lezana. Uthole sethwele enzima, esesejele inyonga zange uyibone ngenxa yohlupho lwesikwelede. Siyabonga. Mrs. Ndlovu, uthini ke emuntwini olesikwelede esikhulu esikanjwe ngogogo oselala umcabango ukuthi ukuphuma kwami la kulesi sikwelede yikuzibulala kuphela? Ngiyabonga Mafodloza. Engingakutsho emntwini olesikwelede esikhulu esesabekayo yikuba impilo iqakatheke kakhulu ukwedlula isikweledi. Isikweledi sesingalungiseka
kodwa nxa usufile usufile. Njalo nxa usungazibulala kwesinye isikhathi lezulu usungaliswela, kanti isikweledi yinto ade ingalungiseka. Kuqakathekile ukubana nxa siphakathi kwezinkinga, of which izikweledi ngezinye zezinkinga ezinkulu esiphakathi kwazo, dinga omunye umuntu ongakhuluma laye. Nxa kusebandleni, khuluma lomfundisi, khulume labangane, udinge nje lama-counselors, abantu abangakusiza. Yes. And empilweni asiphili in isolation. Isikhiwa sithi you should never suffer alone. And kwesinye isikhathi siphakathi kwemuli, silabafowethu, silabodadewethu, simele sibe ngabagcini babafowethu. Ukuba ngumgcini womfowethu akutsho ukuthi simele sikwenze ebandleni kuphela, lasemakhaya asinanzeleleni. Ungezwa umuntu ekhuluma kwesinye isikhathi hayi esetshone sezivalele, engasadli kuhle, esephonga uhlale ekhuluma ukubana yena hayi vele yena usebunzimeni. Izinto zeneziyana ngama-warning shots, kumele sizinanzelele njengemuli. Ngoba kwesinye isikhathi umuntu phakathi kwezikweleti ezesabekayo, singayekela ukukunanzelela, kwesinye isikhathi lafica umuntu esezilengisiwe. So we should be on the guard. Nxa ulaso isikweleti, dinga omunye umuntu wokuxoxisana laye, dinga umuntu ongakunika i-advice. I think yikho engingakutsho khona lokho. Siyabonga ungafeli Hello. Siyabonga ungafeli ngaphakathi. Utsho njalo uMrs Ndlovu. Ungafeli ngaphakathi, dinga omunye umuntu likhulumisane. Uze wangikhumbuza lapha nxa kade sithi uyathola umuntu sezikhungile. Khona omunye umamanyana esasihlala la sonke eGoli, anti lazi setaphu eGoli abake bahamba eGoli ukuthi you rent a house, then omunye ephuma kulomnyango, omunye ephuma kulomnyango. Musisa ngangimjwayele kakhulu, uyakwazi ukuthi sasihlala yazi every day siphethe isihlabelelo sihlabela esithi seyi-backslider. Ngelinye sithi siyavuka sibe sithola ukuthi uSisilwana usezibophile. Umkakhe yasibiza abantu nangu nazibani banyenyena lapha usezibophile. Ngabangapha sibile eZimbabwe khona lapha emangweni lo owePlumtree. Ngasingena lapha nasithola uSisilwana ubhala incwadi yokuthi yena into enze waze wazibulala, waboleka imali kobomatshonisa. So omatshonisa laba sebeze bemthreaten ukuthi bazambulala. Enjalo indoda yayingakwazi ukuthi ulenkalakatha yesikweleti esinjalo. Ubaba lwana athi kambe umkamo bengaze ezibulalela i-4,000. Athi ngabe ungitshelile sabona ukuthi sihlanganisa njani. So uba yisigqili, ugcina usucatsha, ususenzani, ungasahambi ezindaweni ofanele uhambe kaze, usubona ngathi wena ukuzibulala i-solution, kodwa ukuzibulala so solution ngoba isikwelede sona okuthiwa uMrs Ndlovu asipheli, sisala silokho esikhona. And wena noma usuzibulele, whether yibhenki kumbe abomatshonisa bazasala besibuza komunye wakho. So usuthwalise omunye wakho nzima, labo dadewenu labo bhuti bakho bazasala bazathi ukungcwaba wena bethi ukubhadala isikwelede. Lapha mbona asingeneni kuzisombululo lesane ngesinye sesisombululo senesasiqeda ukukhulunywa nguMrs Ndlovu ukuthi ungabi ngokhalela ngaphakathi, bonisana lomunye umuntu. Esinye isisombululo singathi yisiphi Perry? Ezikweletini ukuphuma kwazo ngibona ngani ukwamukela esilapho kuyasinceda, ngoba ngesikhathi umuntu ehawukela into yomunye umuntu yikho lapho zingenisa khona ezikweletini. Kodwa ungavele uyamukele ukuthi hayi mina lokho lapha impilo le ngeke ngikwanise ukuyi-afforda, vele awungeke ungene ezikweletini. Yes. Gogo, iseluleko sakho? Iseluleko sami ngesokuthi khona ukuthi singene ezikweleteni sizingenisa thina ngenxa yokuhawukela lokhu lalokhu, kodwa sibe sesingasananzeleli ukuthi kuphezu kwamandla ami. So asifundeni ukuthi sisebenze ngalokho esilakho uNkulunkulu asiphe khona.
Kuhle sibili ukuhawukela, kodwa hawukela ungathathi ulutho oluphezu kwamandla akho, ngoba nxa usuthethe okuphezu kwamandla akho susehluleka ukubhadala. So ukuze singangeni yikuthi asifundeni ukusebenzisa lokho esilakho. Sisiphumo, Mina engingakutsho ukuthi nxa usuthe waba lezikweleti, angithi sizabe singasiso sikweleti esisodwa. Zibhale phansi izikweleti zakho, ubekwazi ukuthi ukweleta ubani, umkweleta malini, ukuze ukwazi ukuphuma kuleyo. Ungazibhala izikweleti leziyana sukhangela ukuthi zimi njani lezi nzalo zazo, ngoba vele isikweleti esihluphayo ngesilenzalo. Usumele uqale ukubhadala mbijana mbijana, uqale ngezilenzalo encane, ekuthi ukuthi izikweleti ezingane zincane ongazikhayela ubona ingane zincane. Uqale ngazo ukubhadala mbijana mbijana, kumbe ubonane labakhangela ngezezikweleti. Khonapha eZimbabwe silazo inhlanganiso ezinjalo ezikhangela ngezezikweleti, bakuncedise ukuthi ungazikhokha njani izikweleti, lokukhulumisana lalabo obakweletayo. Ubatshele isimo sakho. Abanye bayazwisisa bacine besenza i-plan of payment entsha engalenza ukuthi liqhubeke libhadalana kuhle. Siyabonga. Mrs. Ndlovu. Okay, ya ukuthi uphume ezikweredini kwesinye isikhathi akudingeki ukuthi hayi ngingakhuleka nje ngizaphuma ezikweredini. Kwesinye isikhathi kudinga i-action. Ngike ngabala futhi omunye umuca lapha Councils of Stewardship. Ithi yena deny yourself 1,000 things rather than run in debt. Yeah. So kwesinye isikhathi ukuzincitsha. Selake labona ukuthi bakhona abantu kwesinye isikhathi umuntu obolekela sibili ukuye camp meeting ukuthi athenge ama-cornflakes, athenge letende elidulayo. Kanti kube ngahamba ayekhonza esemasakeni kumbe etendeni lemachayineni engekho ezikweredini. So kuqakathekile khona kukhanya ukubana ukuze siphume phakathi kwezikweredi, nxa ungafuni ukuphila ulesikweredi, isikhiwa sithi live within your means. yes. Nxa ufuna ukuseva, isikhiwa sithi live beneath your means. Njalo kuqakathekile ukubana sibudget. Ukubudgeta ayisiyo punishment. Ukubudgeta kuyikuplana, yikuhlela izinto zakho. Plus kwesinye isikhathi njengabantu asimelanga sihlale singabapliza abantu. Ukuthi kungathiwa lokho, hayi yimi engikhiphileyo, usiyangena ezikweredini. So namhla izolo siphume kuma-guest day, bakhona abanye abasele belezikweredi zenkukhu. Ukuthi ayepliza abantu ebandleni ukuthi hayi mina ngikhiphile inkukhu. So lasemakhaya kungathiwa kulemfa, akhanye abantu bayakuthanda ukuthi akhanye nguye hayi osekhipha inkalakatha zemali. Yena esengena ezikweredini, kungathiwa kulomtshado, hayi ayigqoka abe ngudlula abakhona. So zona zani izinto asizamenini kakhulu ukuzi-avoida, siphile ngesiku-afodayo. Siyabonga mdikhonikazi wethu, siyabonga. Bakithi asizameni ukuphila ngalokho esilakho. Ungaphili impilo kamakhelwane, ngoba ukwazi ukuthi umakhelwane yena uthola okungakanani. Ungaphili impilo yama-TV, ungaphili impilo yama-celebrity. Uyatsho lapho uMrs. Ndlovu ukuthi uzuyekweleda imali yokuyathenga isigqoko somtshado, ucecuza udlula abatshadayo. Uyekweleda imali yokudla. Hayi balaleli bethu abathandekayo, asizameni ukuthi siphile
Ngalokho umlimi asibusise ngakho seneliseke khona phana kukhona lokhu umlimi asibusise ngakho. Usisiphumula phana uke wathinta izinto ezimbalwa uthe bhala phansi izikwelede zakho ubusukhulumisana lalabo abakubolekileyo kumbe ngumatshonisa kumbe yibhenki kumbe ngumakhelwane wakho nalowo okubolekisileyo lizama ukuhlala phansi liphume lecebo elitsha. Wasesithi yena ubusuqala ngokubhadala esincane. Omunye lapho hlezi eceleni kwami uyanyenyeza uthi yena uthengise eyinye into lawe engakuncedisa ukuthi khona ubhadale izikwelede zona lezi. Sisiphuma wathi nxa ngingalakho ke wokuthengisa, asithi angilasilo kokuthengisa bakithi, angilayo inkomo futhi thina ke wesi nxa singabe sisithi isikwelede lesi sidalwe ngumuntu ongumama kalasibaya. Ngithini mina sengiphakathi kwesikwelede esithe uncube isikwelede lesana engasathi ngesinye sesisombululo sokuthi sungathengisa kodwa ngila mina sibaya. Hayi, okunye kudinga ukuthi lawe zehlise. Umtshele sibili ubhururu wakho ukuthi hayi waba luhlupho oluso ngagcina ngenza isikwelede esinje. Laye uzabalulaka ngaleso sikhathi kodwa uzagcina ebonile icebo lokuthi akuncedisa njani njengomngane wakhe. Ngoba nxa usufile ufele yena futhi. Okunye uyakhulumisana labo hlalelane labo. Kungenzeka bakuphele umsetshenzanyanyana omunye ongenza ukuthi okuncane ukukuthola ukwanisa ukuthi ukuphosele. Siyabonga kakhulu. Siyabonga. Ngike ngabona mina ibhenki ithathela umakhelwane wami ifridge. Bathatha izinto zonke endlini. Bathi sitshiya kuphela istofu. Bathi why sitshiya istofu sisitshiyela abantwana ngoba abantwana kabangeni indawo. Abantwana bebengekho wena uzothatha imali. And abantu ibhenki lana baze bayiwisa abantu ngokungabhadali izikwelede. Ikhona ibhenki yavalwayo lapha koBulawayo. Yavala ibhenki ngenxa yabantu ababehamba besiyathatha izimali osomabhizinisi bengabhadali izikwelede. Bazama ukubathathela amafurniture kambe uma bebuya bezondithathela ifridge mina ndithethe 10,000 ifridge yayikhava 10,000 ayikhavi. So asizameni ukuphila ngalokho umlimi asibusise ngakho. Sisiye emaphethelweni amazwi awokugcina Mrs Ndlovu. Amave okucina engingawatsho ngokuthi ikakhulu ebandleni asiyekeleni ukukhomba abantu ngomunye. Nxa isikwelede sesikhona asiyekeleni ukukhomba abantu ngomunye. I-church yindawo eyisiphephelo. Abalezikwelede bacathela khona, abagulelwayo bacathela khona. So asiyekeleni ukukhombana ngeminwe. Njalo nxa usuphakathi kohlupho dinga nje abantu abalihlekanyana, a small group, abantu obathembileyo abangakusiza ukubana uphume phakathi kwesikwelede. Njalo dinga abantu kwesinye isikhathi lekho okunye ukukwereda lidimoni. Dinga abantu sibili abangakusiza ukubana bakukhulekele njalo lawo bakusize uzikhulekele ukubana ukhulule kulona leli dimoni eliyikukwereda. Lathi nxa sesimbonile umuntu onjalo ophakathi kwezikwelede kulokumnena simenze njengani nje ulobulephero, asimkhuthazeni simkhulekele, kwesinye isikhathi simcheke nje ukuthi uphila njani. Singabona ngani into lena isivuka simkhuthazeni ukuthi hayi nxa kusitsho ukuthi sengiphila ngomfusha iprotein ngiyithola ebhinzini akube njalo. Sikhuthazeneni singabagcini babafowethu. Lokho egcizelela uMrs Ndlovu ukuthi singabagcini babafowethu. Amazwi okucina gogo.
Khonokho okutshiwo nguMrs Ndlovu ukuthi asidingeni abanye abangasincedisa ngoba izikhathi ezinengi nxa usuwedwa endabeni lapha ufika ukuthi umuntu ecine esephuma le answer errong, mhlawumbe sephuma lokuthi sengizibulala. Kodwa nxa ulabanye bakutshela, omunye ungamuzwa sesithi kuzosebenza njengoba etshilo uphumo. Asizamenini ukuthi uhlupho lolu nxa usulalo ungabi wedwa ukuze kuvikelwe impilo yakho. Nxa usube labanye bazakusiza ukuthi lokhu ungakuphatha njani, ukwenzela ukuthi impilo iqhubeke isiya phambili ngoba imuli iyabe ikudinga, izihlobo zikudinga, lokuzibulala kulicala phambi kwamhlengi. Amen. Amazwi okucina sisiphumo. Hayi, mina engingakutsho yikuthi khona ngangizwe kuthiwa nxa ufuna ukwekela igwayi woba lalo, nxa sokusithi bhema unatha amanzi. Ngicabanga ukuthi khona nxa izikwelede sokuthi sezikukhathaze kakhulu usufisa ukuthi uzitshiye, ungabi wedwa woba labanye abantu ozakuxoxa labo uzukhohlwe ngendaba yezikwelede. Sengigoqa izeluleko nanzi balaleli bazitshilo laphana ngizazithi kamkam gijima. Number 1, khuluma ungafeli phakathi. 2, bhala phansi izikwelede zakho. Mana ukweboleka. Khulumisana labakubolekileyo. Thengisa okuthengisekayo. Qala ngokubhadala esincane sakhona. Yenza ibhajethi, phila ngalokho olakho. Gcina imuli yakho ngokwethembeka. Akungabi khona imfihlo phakathi kwezimuli. Ngibe sengisithi mlaleli othandekayo, impilo yakho iqakathekile ukudlula imali. Ungezwa sekukusinda sekufika umcabango engomuhle, fonela omunye umuntu, tshela umfundisi wakho, umngane wakho, umuntu osondelane laye, umuntu omethembayo, kumbe ufonele abe helpline. Uke wakhuluma laphana uMrs Moyo ukuthi abakhona abe helpline. Ngifisa ukuthi emuntwini ongilaleleyo kathesi osefuna kumbe ukuziphosa, ophethe kumbe ibhodlela lamaphilisi osefuna ukuzibulala ngenxa yesikwelede, ophethe intambo bakithi osefuna ukuzikhunga, ngithi kuwe ngiyakuncenga, stop, ungenzi lento. Ikusasa ngelinye ilanga okwezikwelede kuyalungiseka, kodwa wena akula muntu ongakureplace. Fonela omunye umuntu kathesi. Lami ungangifonela kule inamba 078-195-1747, 078-195-1747. Sibonisane, sixoxisane, sibone ukuthi kanti i-chain leyi singayidiliza njani, i-chain yezikwelede. Phela akwenzeki kuphela nge-magic lokhu, kodwa kwenzeka ngokwethembana langokuthembisa ukuthi awusoze uphinde futhi ukwelede. Siyabonga ngendlela emangalisayo. Ngizacela kade ngihamba labo abangani bami bevalelise abalaleli. Salani kuhle balaleli, asihlanganeni njalo kuviki elizayo. Siyabonga balaleli, asihlanganeni ngeviki elizayo singabaphilileyo. Siyabonga balaleli, asihlanganeni ngeviki elizayo. Ovalelisayo nguRumbidza Ndlovu. Siyabonga bangani bami, balalela abathandekayo, asihlanganeni futhi kuviki elizayo ngeSonto ngo-2 p.m. emini kuSolus FM 93.8. Lisale kuhle, imo wenu sisi Okusumadawu Mavodloza. Bye. Okwakha isizwe silondoloza usiko lwethu. You are listening to Asakhaneni only on Solus FM 93.8.